Ledekin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Ledekin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ledekincollege.edu.in. Khang ying uyam puri ba I chonga kori te briu templay manu pat banyalam ya pa ngis dang ban long kun swen halaka chong kari balay ngindam khosim hagi mender shisni long shlur ba arden yaki klau barben dei satang happy midam kaching kermen ban ngan kalawai trong ka chach ben riu lau kin tang kin sa kin neki poli kasin syar bampong da uprang insan inong ya lambasun iba syapkin you play nang mi kiswi kila nang ja nang do balai golok da perkan pha haswa bangin long mra banchit kinong ya lam you play to da ken ma long shlur ba arden yaki klau barben dei satang happy midam kaching kermen ban ngan kalawai trong ka chach ben riu lau kin tang kin sa kin neki poli upra dei kadang ban pe ya ustan kasin syar bampong da upra insan don kam kinong ya lam bait la chan ben ri hashwa baling kan nam Shaka tway baka ba chli mi khot da chung snore wan shaka vpp ban long ka ching ya da la wei ki khun chong ni long shlur ba arden yaki klau barben dei satang happy midam kaching kermen ban ngan kalawai trong ka chach ben riu lau kin tang kin sa kin neki poli upra dei kadang ban pe ya ustan kasin syar bampong da upra insan
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ